Allowed 1 week and a half. This is the second week. Now, what I have gained in this camp, it is to have discipline, to have leadership. So, ukiona leadership, I would encourage the youth who are outside there, wakuje, wajoin kukimbia. Juu kukimbia, ni wewe kujitolea tu. Ukijitolea, utaenda far. And then, kwa wazazi, naweza waambia, muwafungulie watoto wenu, msiwafungie tu kwa manyumba hivyo, wakuje tu waweze kutujoin, pia sisi wana youth, na wengine wenye youth wenye naweza wa advise wasitumie drugs, because ukikimbia, huwezi kimbia ukitumia drugs, na you will not go far. Twiguku muci wa Kirugya, kuhingura kambi imwe ya iria mirongo 42 isetetwo ni ruhonge rwa Mathako na Ministry ya Sports cia guthomithia ciana iria cie thii ya miaka mirongo 2 na nigetha mahote kwiruta ujuzi kana umenyo wa kuhota guthaka mithako ya gutengera na mithako ya guikia ona kuruga niyo twitaga na githungu track and field makihareria nundu wa next year's activities. Next year kwina event jaya Kenya iria cio Kenya igakorwo yagire gukorwo igithura team na nikio ministry hamwe na kiama kia mathako gia Kenya ni mahaririirie mubango ucio nigetha ciana ici iteithiririo magie no ujuzi wa guthaka mithako iyo gwa kinya mwaka muku team cia kinya guthurwo ciana ici nigakona nafasi njega ya kuhota guthaka na mahote guthurwo na kuingira mang'ang'ane mathurwo maingire timu-ini ya Kenya. Muthako wa mbere ni wa thii yothe waria methi ya miaka 20 oho kwina muthako wa secondary schools mwaka muku wa dunia yothe wa cross country uria goka guku bururi-ini Kenya. Nikio karenda-ini itu ya mathako ruhonge-ini rwa mathako Athletic Kenya twina mithako mbalimbali nja ya bururi na thiini wa bururi iria yo twagirwo ko tukihariria ciana ici na nigetha mahote kugia no ujuzi mahote gukang'ang'ana na macarie nafasi yao. Camp yagire gukona ciana 50 niguo tukirwo na aria marahuzika ino ya guku Kirinyaga iria ari muci wa Kirugya ni ciana 50 iganitio mainly kuma secondary schools kwina ciana nini ciumite primary watho uria tuhetwo ni guthura ciana kuma aria macirwo kuma mwaka 2005 na gatagati kau na 2008 mwana wothe cietwo gatagati ka miaka iyo 2005 na 2008 aria me hau gatagati-ini nio mathuritwo nigetha makorwo me wa kiwango-ini gikiretwo under 20 nake